Kalibu ndene wakaba wakele wakilunguki cha moka twe ukunikile ni wa Mathanguni ithangu ya Daily Nation ithangu ya The Standard na Mathanguni ni ma umonde wakele batuko ni mwanza mwene wakana mwaka ni wangili ile na miongo ile na thandatu na imwe kwa imwe yanatuambia na ithangu ya Daily Nation Echoes of Silence ya nekwa tengine mulika na Echoes of War ya play kana idhao ya skulu ya Butere Girls mwaka mubitu na yu madhao aya kana masindano aya hama drama festival ni mambe ye na ve skulu ikuitwa Moi High School Mbiruri alama asindete mwaka mubitu na mwereka tamandekie idhao na ndeto Singapore meoneni angeo ya Singapore na yu serikali ni iliwe yikia miao muno kwa maskulu kwitha mayandika mathau kana play siena maundu meo kwenye siasa ku wetekana kana skulu uyo wa Moi High School Mbiruri ni wethiwe wivatwa mwana wa kwithiwa withauka ithau isu yina ndeto Singapore. Aya, livoti yesu ithangu ya kana miaka 5 ithanguni ya thanthatu na monza ni Mauvoo kwenye Sifuna Edwin senator wa county Lovi na oingi mwandiki munene wa chama cha ODM ba maandikite Sifuna ena maundu atatu alotonya kwika kana 3 options ningwetha ndio tavia maundu asuni meva ithanguni ya thanthatu na ya monza ithanguni ya 10 ni Mauvoo kwenye NYS National Youth Service ni kwatia mulika na mwaka ni wa 2015 kwa ina kisanga kinene cha ulosani ndene wa Mauvoo wa NYS na hiwa abe na mundume umwe wibaletwa Nicholas Juma makoha ulokwetekana ta wakonetu kisanga ni kiu cha shilingi milioni maana monza miongo kenda na imwe na yukuma miaka ni mwaka ni usu wanakutwika ni wa nzama ya ESCC ya maundu maulosani na kulunga mituo ni ya endeketheti usaidhiani wose wa matambia ethitwe yani nginya OU vala OU suspension itina wakuno kilengesi ni kingi cha shilingi milioni maana 510 livoti si thanguni ya 10 na ithangu ya 10 na ile ni Mauvoo konia ala maofisa atatu maundu mauta ofisa wa EPRA wa KPC pamwe na mwandiki munene muvyani wa mauta asu atatu mekwatiwa kwa kotini kwi umundi yetino wa mokwikiwa mbeni weekend nikilengese nikiima cha kuete mauta metikilika mauta kiwango chande substandard vande ya Kenya ithangu ya 10 ile ya Daily Nation isonga na mbe YouTube kendene bauvone ange ndene wa ithangu ya keli ni ulo wa kuna wakelele kwa atongoi then wambumba nosi yake uteti na hiva wewatakana kana andu aingi alama kuna kelele enende aingi ngudhu ya enende ala methi wa mayukunea anasiasa kelele kavina kala meonena methi ya wa mayevetwe ni opponents kana ni ndo sia asume onena kwa ngara kanyo tuonete governor wa Siaya James Orengo ayukunewa kelele kavina kala wavikete umba none Siaya ula watongwe ni President Ruto nituonete atongwe ange serikali nitakemani ishungwa muyumbe wa Thika Town kati wa atongwe yange mayuko wa kelele kwa hiyo yatakana kana alama kuna kelele kana anamuwasi yao kemi uyo ni menda maivetwe ni avinzani ma atongwe yaso methi wa mayuko wa kelele livotis kwa withiani ithangu ya keli ithangu ya katatu ni Mauvoo kwenye ayumbe ni maleani le pio na mwea okuma kwa President William Ruto mwea wa kuendekethia kampuni wa kana atongwe ma kampuni wa Global Center for Adoption GCA wesaithia nima vetewa kwiva wesaithia maikwiva koti kwa mwea usu ulani the Global Center for Adoption Order 2025 ayumbe ni maleani le na keu ayumbe ma serikali na mangale kwa wale
mase moma yeso bitukithia muya wa muthemba ta usu mase nonge nyame saithia bitukithia meya saithia ni mame kunikilete nesa ondo violate ithanguni ya katatu wena Mauvoo asu meokonia ayumbe kuleana na muya wa Ruto. Ithanguni ya kana Echoes of Silence ni la livoti nengeto kukonia drama festival na ila siambeye sikwambia Monday skulu ni wa Kagumo Teachers Training College kwa county ni ya Nyeri aende skulu ulauna asindete mwaka mwetu wa Moi High School Mbiruri kuma kwa county ya Embu mewatakana mena idhao kuitwa kana yena ndeto Singapore meoneni ya maondo ma Singapore na yu be moya wambe we be meya yetwe ya kuikithia kana skulu ni siasi wako twaisia mathao meo kwenye mono siasa nikumana na idhao ya mwaka mwetu ila yandikitwe ni munini wa mutongo wa chama cha DCP na ulama ya seneta wa Kakamega Cleophas Malala ya Echoes of War ya skulu wa heitu wa Butere Gags kuma kiuche kika serikali ni ya moye ku revise kana kuwendwa meya thini wa mathao asu kana masindano asu na yu eno yena Singapore ni leanilwe nayo ku iyitha kwa thini wa masindano aya ma drama festival na indi tuisonga nambe thanguni ya katano ni Mauvoo meokonia uteti chama cha UDA na ODM ni maendeno betuka na yulo elaitwa zoning ni kwangelekanyo twosekilio mbunge chama saku kethiwa be atongo ime mulengo ni umwe ngwatanyo ni mwe yake uteti na ni masiama kiwathokanyo mayewa na ulawe na vina kana chama kiwera nicho kithana vina ilembetani isu zaidi ni mama ilete kuongamia muno kwangelekanyo yu ODM endene wa mubango wa zoning endekethwe zaidi kula yendana vina munota Nyanza ni maongamia atongo ima ODM UDA ite kuongamia mundu na kukula kwenda kwiwetekana ta strongholds si ya UDA zaidi aba imoteti wa ODM kuongamana ine maendeno wabitoka na atongo ima UDA amoni meolena na keu tamwandiki modene wa UDA Hassan Omar Hassan weta kana keu ni kwitha kesi ya muno enende kwenda my exercise akisio na yu endekethwe zaidi ni methiana 11 nikenda mwene ndi amuyevo zone ni ya ODM na UDA ni ende na kuetelena tusonga na mbele yangu ya thanda tu na ya monza ni Mauvoo meokonia Edwin Sifuna mwandiki munene wa chama cha ODM kwa ulino wa mwandiki munene ndani ya saumwa ende ben no nandiki wa balua ya shokos aileze niki utaileta kuoso wa matambia mamia na kwiwa katano matukwe 10 okwitho ayumela mbe wa committee yimwana ya maundu mametuo chama niki cha ODM kusongia mokolio na hiyo Sifuna leto ya iliana na serikali ya broad based ila na ODM ya linda ground we atongwe se linda mwananchi na yuba haya na options itatu maundu atatu ala Sifuna kuetakana tawaile itakwika achambe ne kwikala ODM omeandisi na Mauvoo nginyamo thia ethwande betangwa chakeli ne kuseuvya chama cheu ena atongwe anyanya ndeni wa linda mwananchi na chaka tatu ni kulikana na United Opposition Sifuna eosa etambia yeva aya tusilivoti ile siamulia ithanguni ino ya Daily Nation tuambie na NYS ni mundu mebana utabia weta wa Nicholas Juma Makoa kwa miaka 10 kuma 2015 kilengezi cha NYS chethewa mundu we Makoa aivo kilengezi ni kiuchambe cha shilingi milioni maana monza miongo kenda na yemwe na UOU kilengezi ni kingi cha NYS nondo kuma ibindani isu EACC ona yendekethia we na angi mosi wa matambia court wa appeal ni wethi wetakana IBC ndiye thiwa yenereto wa quorum ya commissioners atatu ma kwambisia ikwani su ya olosani ya NYS na mo medwa mai lekwa kana wesaithia baima kwani mai losongea na yu mwano yuwe aende na we na yu yake 10 wetakana tokwa tete shilingi milioni maana 5 na 10 kwanzia ila itailete na ikwa OU ila yeta wa suspension aende na
kwiko kunikeli yolo wa kilengesi kiu livoti ya muthia thanguni ya Daily Nation ni yolo wa kilengesi kisanga kiima cha mauta ma kiwango cha nthi kana substandard fuel ila inaitwe vanthi ya Kenya na oyutu nena tuongo kana mobisa atatu ma ndeve ya yolo mveani wa maondo mayo kwenye mauta evo former Kenya Pipeline Company MD Joe Sang, former Principal Secretary Mohamed Liban na former IPRA boss Daniel Kipto mekwatiwa kufika kotini kwe umundi nikenda kwa songi ya kana kumanya mumilube wa musili wa makwani tumanye yulu wa kisanga kike imacha kuweto kwa mauta me idhio kana me na kiwango chandi alame wetakana kana manesa utumwa athowa wa mauta wa mbata muno ithanguni ya 12 ya Daily Nation ithangu ya The Standard okwa mituki headline ni of course he knew ni minister wa maundu ma mauta ula ni Opio Wandai bawe na visa wa Opio Wandai na iwe ya The Standard imeasema na ripoti kana maundu hao ndhe maende kilengesi kike ima Opio Wandai ni wese na no nese kila kineke ka kwa isomea livotis kwithangu ni akana ya The Standard ithangu ya keli ni yolo wa alimo nimeoteta muno yolo wa sha kupet ya sia kana alimo nimethetwe maitumia mbesa sio kukwata witi nondo sha kwa maita maingi ithetwe yethukoma ende CEO ofisa manene wa sha olani Dr. Mase Mwangangi no tetei sha ayasia kana sha yende no kuna maundu nesa na asia kana alimu ni malito kwata witi undo violate kungu wa sha ilango ni akadacho ni Mauvoo asumia kwenye drama festival kwa Kagumo na indi no wisome kwa withianu ilango neno ya The Standard dhanguni ya katatu ni nenauta vya yolo wa Singapore na skulu uswa mbiruri wa kuya embu weweta kana uyenda witha ukaitha isu yena ndeto ya Singapore dhangu ya katatu ya The Standard tuisonga nambe Mauvoo menenga tuito halana watavya yolo wa Wandai na dhanguni ya kana ya katano meokoni ya kilengesi kila cha mauta ni nenauta na indi baani bakola netwe yolo wa G2G ni government to government weta kana serikali ya Kenya yitha yikite wiwa no na ndingi sia ila sia taya mauta serikali sia ndeisu na iba makolete will G2G scheme keep fuel prices down na ba makola nete yo wiwa no osu ni no kwekele kana mauta ni mind ya kwithwa mendi nondo serikali ya sia G2G ni yo ikuthe kana no kwekele kana enende maina abini wa nitho wa wiyo lo mauta indi nziengi ya kwete mauta va Kenya ni kwitha yambatia thowa wa mauta likana mauta muno ma kwa ya Middle East na kwika uende ngaleko ni su na iwe yatakana kana mathowa wa mauta ve na buya ni matonya kwenda mayambata ibindete yasa idhangu ni akataya kana na katano ya The Standard idhangu ya thandatu ni motalatala hukwenda kethia kuongelwa kwa ivela sia nominated MPs wesaidia ni kwa ni ilaitwa true dad's gender principle na indi ni motalatala ula ungamiwe kana wetetwe ni Aaron Cheriot ula ni senator wa Kericho na oingi mutongo wala ingi theni wa mbunge ya Senate ndekethia wesaidia katiba ni kabendo wa kuongelelwa kuone kuongelela ibela tusio amwitu nondo monone momenda amea nini ndene wa mbunge kuwesaidia twaliosa kwa nini ta 2027 twasa kwana wesaidia amwitu ni nini mbunge ni ya Senate na mbunge nene ni kuolotwa angi oyini molota wa kwitha na nominated MPs na nominated senators indi tuweza kuyanesia kadi ya gender kana ya weananu wa kimivai na yu Cheriot ndekethia wesaidia mwe osuno abetu kethia na kwikithia mwitu aingi ni masa kuwa ndini wa mbunge ya Senate kana ni molotwa ndini wa mbunge ya Senate mbunge nene livoti ya muthia thanguni ya The Standard ni ulo wa
usakwani na inde Justin Muturi ulani mutongo wa chama cha Democratic Party DP na oingi ulawa ye monena wa mayor former attorney general no kwendekete wese ithi ya IEBC ni bekweletwa audit na enda yekwe ni andomanza tima bandeni asiyekwe ni mivya ete ya va Kenya wese ithi ya register master register ni yekwa audit na kwikithia kana data na ala akoni makura lamende no register asu ni Mauvoo alama tetha yo wese ni mavetwa Muturi anenga nengelekanio ya National Education Management Information System NEMIS alaba nekwe audit ndeni wa NEMIS na ba kwatikana amanewa ngili bana kenda miongo monza na atatu ghosts learners matebo ende ni megere ndeni wa system ku Muturi kana eona weta ba IBC master register netona kwithwa na andu matevo ghost voters ko endekelewe saidi anive kwa ela yetwa forensic audit ndeni wa system isu kana register ya IEBC ripoti swi thangoni ya monza ya the standard nende asu ni amwe katwa movola manenge to ito ndeni wa mathangu asu ukenda kwisomea kwa withiano no uye kwati indi kwa OU ni twabika motia wa ukunikili wa mathangu na ndatika iteva asa withwa wikwatiania na Jeremia Mutwa kana Kizito ndeni wa kilungu cha salo cha na Mutongoi kuma kwa Mutongoi FM ungu wandatika miongo itatu withwa wikwatiania nake na mweni wake ula winake kiokoni cha umundi baina nisema onduka uta miokoni amwika na Utongoi na indi na kwa nidadisi wakele mwendoni wa saa ileva Mutongoi TV ndeni wa kilungu kicha moka tuende na vala tukwithwa na mweni kuma kamboni wa Bamba Credo. Bamba Credo ni kamboni wa kuthosia airtime kutu thatu inanese maundu meko ni airtime credit ku musiaisi hawenda matha maundu kauta yuloa credit kuthoa credit kwa network sionde twithatu kwatiania na mweni kuma kamboni nosua Bamba Credo ni Erastus Nzomo twithiane saa ile.